ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ 193 ꯁꯨꯕ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭रे ꯁꯤಎꯝ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯔꯖꯤꯠ मणिपुर पुलिस लिंखꯠꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 193 ꯁꯨꯕ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭रे ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯔꯖꯤꯠꯇ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ प्राइम मिनिस्टर पिसिनकिबा चिरोल अदुगी मतांगदा हंगबा वहंग अमगी पाखुमदा महाकना हाई महाक चिरोल अदुगी मतांगदा करीमता खंगबा लैते चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन सिंदोकनाबा प्राइम मिनिस्टर दा चिरोल पीबदा खुयेक पीखिबा एमएलए 13 गी मनुंगदा यावरिबा फॉरेस्ट मिनिस्टर थोंगम बिसोजिना मखाताना हाई महाक आइडिया अमता लैते हायरमलगा मखाताबा पाखुम पिरमदना अदुमक चटखि पुलिस राइजिंग डेगी थोरम अदुदा चीफ गेस्ट की वरोल पीरदुना मिनिस्टर बिश्वजित नाहाई फतबा अमदी अरानबा थबक तौबा मियोइसिंग मियामना कंकट कुमसी लोगी मतुंग इना चपचाबा चैराक फंगनबा मियामना पुलिसपु सौगतफम थोई अफबा थबक कया तौबा मतमदा असोइबा अरानबा खरदि यावबा हाइबसि मौसाने मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंटना लौकलकपा अफबा थबक थौरम सिंगी मरकता असोय अरानबा यावरकपदा मधु पुथोकलगा ngang अमदी फत्तना उबा असि चुमलोय मणिपुर पुलिस की पर्सनल सिंगसु मियामगी अनिंगबा अपाम खंगना थबक तौसी सिक्योरिटी पर्सनल लिसिंग मंगा रोम तमक लैरंबा मणिपुर पुलिस असि ngasi डिपार्टमेंट असि लिंखतखिबा चही 193 मपुंग फारकपदा पर्सनल लिसिंग निम्फुगी मथक्ता लैरे हौकिबा चही खरदा मणिपुरदा थोकलिबा लालौबगी इरांग अमदी नोंमा कांगदना थोकलिबा पामदबा थौदोकसिंग लाक्सिनदुना लाक्ली मणिपुर मिटोप मियानचा कया अमा लो वांगमदा संगसिलकपा अमदी मयाई काबा चिंजाक ललोल इतिक कया चथरकपगी मथक्ता चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना लुचिंगबा लैंगांगना वार ऑन ड्रग कैंपेन हौदोक्तुना अरानबसिंग थिंगनबा होनबदा मणिपुर पुलिसना अचौबा थौरांग लौदुना लाक्ली हाइकी थौरम अदुदा सरुक याखिबा मणिपुर पुलिस की डीजीपी राजीव सिंहना हाई मणिपुर पुलिसना थेंगनरिबा प्रॉब्लम असि अतै स्टेट सिंगी पुलिस का खेनै अदुबु कंबाइन ओइना वर्क तौमिननबा मरमना खरम मखैदी साफरी हौजिक मणिपुर दा थोकलिबा क्राइसिस असि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौनबा होनबदा मणिपुर पुलिस पर्सनल 13 लैखिदबगा लोइनाना पर्सनल कया अमना असोक अपन नंख्रबने इरांग असिगी खुदोंचाबा लौरगा एक्सटोर्शन तौबगी चांग असि हेंगलकपना मसिबु थिंगननबा एंटी एक्सटोर्शन सेल फावबा हांगदुना थबक पाइखतले इरांग असिगा मरि लैनना क्राइम तौबा मियोय 500 हेना पुलिसना फागतपा अमदी मनुंगदा एक्सटोर्शन दा चेनबा मियोय 115 रोम ओइरी स्टेट सिक्योरिटी फोर्सिंगना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सिंगी पुन्ना खुचमनदुना एरिया डोमिनेशन अमदी ऑपरेशन की थबक पाइखतुना लागली इरांग असिगी मनुंगदा स्टेट सिक्योरिटी फोर्स तकी लाखिबा खुलाई सिंगी मनुंगदा खुलाई चनी लिसिंग अनि चनिपान रोमदी रिकवर तौबा ngamle स्टेट पुलिसना थोगनिंगदबा थौदो ओइना मिसाइल अटैक अमदी ड्रोन बॉम्बिंग चथकिबा थौदो कया लैख्रे पुमनमक्सिंग असि थिंगननबा स्टेट सिक्योरिटी फोर्सना सेक्शन थौरांगसिंग पाइखतले हाइकी मखा तारकपा पावदा मारसिंगना थारकपा मतम हेक लोइकिबगा पुलिसता कापसिलख्रे मैतेगी युम अनि मै थारमले दुकान अमा बोमना थुगाइख्रे सिक्योरिटी फोर्स सिंग थवाई हिंगनिंगलबदी बाराक सर्कल थादोक्तुना चटखिनबा मार विलेज वॉलंटियर सिंगना थोकिबा मतम हेक लोइकिबगा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बोरोपित्र पुलिस स्टेशन दा नोंमै अमदी बोम कापसिनदुना लंदारख्रे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट अमदी फेरजोल डिस्ट्रिक्ट दा बेस तौबा मार विलेज वॉलंटियर सिंगना सिक्योरिटी फोर्स दा नोंमै कापसिनदुना अटैक तौबदा नतना मैतेगी युम अनि मै थारमले लोइनना दुकान अमा बोमना थुगाइख्रे मफमदुदगी फंगबा पाउना हाई जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की हेडक्वार्टर दगी किलोमीटर 19 रोम चंगसिलगा लैरिबा बोरोबित्र सब डिवीजन की बोरोबित्र पुलिस स्टेशन दा ngasi ayo pung 5 makai rom taba aduwaidagi hawraga pung 8 phawa mar khulai paiba singna atak akam laitana nomai kapsilakibani kuki militant sing aduna nomai kapsilakiba aduda police station aduda hanadagi leiba manipur police amadi CRPF ki maikei dagi so handuna nomai kapki maduda militant ani asok apan nanglamba yai haina panari adubu chap chaba report makti phangba laitri ngasi ayo nongmai kapsilakraba matung ngasi numidang athengba phawbada pamdaba thodok thokpa paudi laidri panba yabadi borobitra sub division da leiba maitei singi yumda chada marifudra kuki khulai paiba singna mai thadok pikibadagi jiribamda relief camp ani amadi borobitra police station da relief camp ama hangduna leirakibani hairiba borobitra police station asida relief camp ama hangjelakpa asina maram oiraga CRPF Assam Rifle amadi State Force yauna ayenba security singna ngak senduna chahi asigi haukiba me Nepal dagi lairakli bani Pawmis singa mafam aduda lairiba inmate singa wari sanabada makoina hai
Hauzik Fawbada Relief Camp Asida Angang Ahal Yauna Inmate Chamaga Taranipan Rom Lairi Ngasi Kangawdana Relief Camp Asida Nomai Kapsilak Lingai Nakal Amada Chakpa Loi Haudraba Premchan Maitegi Yum Ama Yauna Tombabu Maitegi Yum Mai Thaduk Pirambada Natana Budhi Maitegi Dukan Ama Power Layraba Bomna Tugaibi Rambagi Tong Asi Central Force Forward Laina Chathaba Asi Pende Haiki Panbayabadi Marbiles Volunteers Ki Department of Information and Publicity na Kuyak Piduna Presta Ngarang Thadorok Pachirul Amada Ngarang Asi Hogalakpa Matam Aduda Rani Bang Amusung Bangnomda Maitei Singna Yum Amusung Church Mai Thaki Madugi Matung Tarakpada Paitol Village Taki Naha Amatam Tina Hatki Tribal Singna Kundaba Ucha Tholda Yum Kaya Mai Thaki Madu Pawada Lan Amata Amang Ata Thoganba Kaya Adu Yinglaga Mapum Maduda Ing Tapa Pibam Ngakuna Tamlakpani Adubo Assam Rifles Amusung Government Ki Agency Singna Local Liba Ing Tapa Pibam Hanjan Hanavagi Kungtang Asi Ikai Kunaba Utuna Lakibani Hairi Gerald Aduna Makatan Hai Sarat Singh Kowamio Ama Halam Bagi Taudo Adu Kanana Chatabano Haiba Haujisu Sininingai Oiraga Lady Madugi Matunga Bengnuam Village the Gip Paite Naha Ama Paki Badagi Hauzik Mapum Kangana Lady Punamakasi Oiduna Sutlamdam Aduda Ing Tapa Pibum Lakana Bohona Duna Lakli Maramde Ekoi Churachanpurga Impalga Taunaba Irang Asida Yauksin Bapamde Adubu Maitei Singna Miot Mine Chatai Hairaduna Miot Mine Sing Adu Hauzik Sut Leptana Chatari Ngasisu Nongalamdai Pung Ohumakai Taba Matamda Mar Singi School Ama Mai Thadolamba Asina Mapam Aduda Maitei Sing Ing Tapa Hanjan Hanba Honade Haiba Takle Asigumba Kaya Asina Maram Oiraga Tumina Laitoklaroi Haiduna Barak Circle da Kundariba Maitei Sing Lairiba Police Sing IRB Sing Amasung Central Force Sing Mafam Adu Thadolaga Jiribam Taunda October Tara Nipalgi Numidang Waram Paubugi Manung the Set Kigadabani Masida Karigumba in the Batarabadi Maduda Tolakwa Apapata Tek Chakunama Masamusana Pugadabani Haina Pongokibani Makatarapa Powder Sikhraba Kuki Singgi Imung Manunga Mateng Pangkhre Jangana Dopna Project na Hauzik Togliba Irang Asida Laikidraba Kuki Singgi Imung Manungda Siel Yaunu Mateng Pangkhre Hauzik Pawbada Laikidraba Miyoi Nipu Nipalgi Manungda Mateng Pangkhre Haidi Kumja Lisingani Kunmarigi Jun Tara Mangadagi Kuki Women Organization for Human Rights na Haudokiba Project Asina Hanwa Tangkaki Churachanpurgi Imung Tara Nithoida Mateng Pangki Anisuba Tangkakta Agastada Imung Tara Tarukta Mateng Pangki Organization Asigi Makada Piriba Selgi Mateng Asi Imung Amamamda Lupa Lak Amagi Senpamga Loinana Kuki Inpi Manipurgi Maikaidagi Momento Additional Salna Singba Ningsing Kudol Oina Piki Project Asigi Ohum Suba Tangkaki Thoram Kuki Women's Union Sadar Hills na Yumbu Oiraga Kangpok Pigi Christian Church da Pangtoki Kuki Civil Society Organization Singgi Mihut Chingda Sarut Yaduna Pangtoki Bathoram Aduda Imung Manungda Mateng Pangbata Natana Miyamna Laikidraba Sing Adugi Mapamda Ikai Kumnaba Utki Project Asigi Mapung Oiba Pandamde Lengaki Mateng Yaudrabasu Kuki Miyamna Masana Maromdom Chachaba Ngami Haiba Pausel Ama Mari Leinaba Authority Sing Amadi Miyamda Pibani Hairi Thoromaduda Kuki Women Organization for Human Rights Ki Wangangloi Rebecca Haukipna Hai India amasung Mapan Lebak Singda Lairiba Kuki Nupi Singna Punsillaga Khongat Naraba Senpham Singna Khongat Laga Laikidraba Sing Adugi Imung Manungda Mateng Oina Pibani Loinana Makoigi Damak Miyamna Lepli Haibadu Utpani Haiki Project Asigi Ahanba Tangkak Anirak Ta Imung Kunipal Mateng Pangkhre Adugi Matung Tarakpada Imung Kunda Ngasi Mateng Asi Pangan Kibani Laikidraba Singgi Imung Manungda Lupa Lak Amagi Selgi Mateng Pibaga Loinana Chaipukap Sal Amasung Ningsing Kudol Amamam Piki Project Asina Malengi Mapam Kayada Lairiba Kuki Nupi Singgi Tauna Amasung Apunbagi Lichat Adu Utpa Ngamle Project Asi Makha Chathagi Gane Amasung Malengi Lairiba Kuki Imung Kudingna Laikidrabagi Imung Chingda Mateng Pangminasi Haiki Makatarakpa Pauda World Kuki Jo Intellectual Council Gi Wapam Yumpam Yaudabani Maitei Alliance Chaliba Thasigi Tarahumdoida World Kuki Jo Intellectual Council na India ki President da Pisin Kiba Memorandum da Manipur ki Administrative District Amadi Division na Chingba Khaidokpa Amadi Lammaming Onthok Onsin Tawbada Aranba Kaya Yaure Haina da Maitei Alliance na ngasi India ki President da Memorandum amuk Pisin Kre
ngasi pisinkiba memorandum aduda hai World Kuki Jo Intellectual Council na pisinkiba memorandum aduda kumja lising ama chamapun humudra thoida Manipur da laikiba district masing amadi maming sing lana isili British na palingai matamda Manipur da temporary oina subdivision kaya khaidoklamki masimak India lengak nasu makata na adumak chathaduna lakli kumja lising chanipan maripudra humdoidagina lising ama chamapun taruk phawbada Manipur da anoba division Mari Mau Tangkhul Moirang amadi Kapui haina mingthonduna semki masi mafam aduda khundaba natraga phurupta yumpham oiduna semkiba lam nate madugi makha tarakpada kumja lising chamapan tara mapalda anoba subdivision ahum amuk semki madudi Manipur gi Maharaja gi ming loduna thonkiba Churachandpur na headquarter oiduna the South West Asia Tamenglong na headquarter oiraga the North West Asia amadi Hourkhre na headquarter oiraga the North East ni aduga kumja lising chamapan kunmapalda hariba subdivision sing asi amuk chanhadre haina amuk kakthaki tungda kumja lising chamapan kunthani thoida Tamenglong subdivision nohongna na semkiba aduga thangnaba chahi lising amaga chamapan kunthra humdoida sadar amadi Hourkhre subdivision nauna semki cherol aduna makhata na hai kumja lising chamapan nifumapal gi October 15 ta thokiba the Manipur administration order gi matung inna Manipur hairaga district amakak oina loduna manungda subdivision nipal lei haina define tauki makha tarakpada kumja lising chamapan humphumapal gi November 12 da Manipur adugi chief commissioner na thokpa order amada Manipur bu district manga thokna khaidoktuna Imphal da headquarter oiraga Manipur Central District, Tamenglong the headquarter oiraga Manipur West District, Karong the headquarter oiraga Manipur North District, Churachandpur the headquarter oiraga Manipur South District, amadi Hourkhre the headquarter oiraga Manipur East District, semki tungda kumja lising chamapun humbudra mari da Manipur Central District tagi subdivision ahum khaidokduna Tengnopal District amuk nauna semlaga punna district taruk sukhi madugi makha chatharakpada kumja lising chamapun Marifu humdoida Manipur Central District tagi Touba amadi Bishnupur District nauna amuk khaidoki chahi adumaktada Manipur gi government na hana leiramba district sing North District tagi Senapati Bishnupur dagi Bishnupur Tengnopal dagi Chandel Manipur East District tagi Hourkhre Manipur South District tagi Churachandpur Manipur West District tagi Tamenglong haina district Singgi maming nauna amuk onthoki aduga kumja lising chamapan marifu tara tarukta Imphal District pu ani tholaktuna Imphal West amadi Imphal East District nauna semkibani aroiba oina kumja lising ani tara tarukta hana leiramba district taretagi district tara mari onthoktuna hauzik oiriba apunba district tara taruk asi sokibani the World Kuki Jo Intellectual Council na pisinkiba cherol da kumja lising chamapun humudra thoida anoba district semi haiba wafam asi aranbani matam aduda leiriba district manga adudi kumja lising chamapun humpumapal da semkiba district singni matam aduda Sadar Hills amadi Tengnopal district lei haiba mafam asi aranba wafam ni aduga aranba yumpham yaudaba wafam da achumba saduna World Kuki Jo Intellectual Council na India gi president da pisiliba cherol aduda yenglaga thabak amata paikhatpi nu haina cherol aduna makhata ki makha tarakpa pawda miyamna khulai chijinaba hantaraba matam khaktada tangdu leitaba halakani DGP miyam marakta leiriba khulai sing asi khunai asigi miyamna chijinabagi chang hantaraba matam khaktada lamdam asida tangdu leitaba phibam hanjinba ngamgani haina Manipur Police ki Director General of Police Rajiv Singh na phongdokhre chama kontraum de suba Manipur Police Rising Day gi thorom yawba lakpada pawmi sing na hangba wahangi pawkum pireduna Rajiv Singh na hai Manipur asi hauzik aruba phibam amada mayoknari asigumba singnaba kaya asi thengnanaba Manipur Police na angamba thakta honari khunai asigi miyam marakta leiriba khulai sing adu mari leinaba singda halanbiraknaba miyamda appeal tawki asigumba khulai sing adu khar makai phagatpa ngamkhre lemhoriba sing phagatnaba operation na jingba pangthoklei lamdam asida tangdu leitaba phibam ama puraknaba police na honariba asida miyamna mateng pangbiyo hauzik Manipur da oiriba phibam asi yamna chawba singnaba amani yamna aruba phibam ama mayoknari adubu asigumba phibam asi leijaba pumba sijinaduna miyam security agency sing civil society organization sing amasung tongan ba phurup singi luchingba singi matenga loinana lakchinnaba Manipur Police na honari khunai asigi miyam marakta leiriba khulai sing asi makhoiga mari leinariba security force sing natraga miyamna lawrakiba mafam sing aduda hanbirau khulai sing adu
ꯐꯒꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯈꯪꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯪꯊ ꯇꯞꯊꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯍꯜꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯟꯊꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯩꯖꯕꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯏ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯗ BJPꯗ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕ JDUꯒꯤ MLA 5ꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯖꯅꯇꯥ ꯗꯜ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗꯀꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ BJPꯗ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ 5ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 25ꯗ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ 10ꯊꯥ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ एंटी डिफेंशन लॉ की मखादा डिस्क्वालीफाई तौनबा थागलकपा वाकत्ता चेनरीबा MLA 5 अदुदी थांगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA खुमुकचम जोई किशन तिपाइमुक असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन की MLA मुरसांगलुर सनाते जिरीबाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA MD अचाउद्दीन वांखई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA थांगजम अरुण कुमार चुरचानपुर AC की MLA LM खौतेनी मखोई 5 की मथक्ता थागलकिबा डिस्क्वालिफिकेशन की केस असिगी हियरिंग हंदक असिना अनिरक सुबनी